Çok rahmat tanıktan. Bugünkü konsertimizde kutluktab kelgen Aqtilek folkloрлық тобыны бұл жаққа хор ырымымен шақырып қойсам. Қолдап, қоштап, тосыңыздар. Çok rahmat olsunlar. Gelecekler Aqtilek folkloрлық тобын Құрманқұлов Абдыжан тамам. Ошондой эле океано бурмай эжебизге
Hareketleri bu. Gelingizler anda men tagı bir insanlar çakırayın. Erkinbek. Çekilin ömrüm,
Çok rahmat. Çırmacılığı ilgili kalayız. Hoşça gelgenizler için çok rahmat. Hak dilek. Haydi oldu. Kol çağırdılar. Gelingizler, manalar жақсы барыңыздарды тыңдайлай. Азыр шаңды қол чалып, шаңды отырған столға билет бар екен. Барыңыздарға билет жетеді. Анда мен 1-2-3 деп, мен сені қойдым. 1-2-3 дегенде қатты қол чаласыз, ошол столға билет алып барып тұрады. Дайырсыздар ба? 1-2-3. Bu repetisiya oldu. Lan üstüne çıkıverin. Akça bölümden sindireyim. Gelin sıra daha bir sonra. 1, 2, 3. Birincide sizlerge belki ekran bırakılan apaların sizlerle olduğunda arasanızlar ömrünüzde uzun olsun. Kanca yaştasın bak? 24 yaşta. Ne tahmininiz mi? Ne toyunuz atmadan onu tanışlar. Çocuklardan şansı oturmuşlar. Anlayasınlar böyle. Özümüzden ırta oturayınca kömürleri tartışıyor var. Ben ırtayımın ırt toptaman жерде ulanıp кетесem. Dayaslarımın muskatlar dayadasınlar. 1, 2, 3 gel. Bugün kimlik tulman gününe sizge verim. Daha kimlik tulman günü bugün. Siz de tulman gününüz mü? Sizdeki mi? Kaçası? 26. Ha, o ne gideyim veretmem sizden. Daha kimlik tulman günü? Barda tulman günü 25 yıl. Çok ha? Gece ben sizge verim yaptığında cana çarşı komiteri yazma edeceğiz. Siz de alışıyorsunuz gibi. Baktı bilece, bol çağırmalar. Uşu eceniz жақсы өте соның комментарий жазып отырады да өзгеше. Келгесіздер, тағы бір берек берген. Мен мына жерде тағы аман келіп отырады да. Мужской ма? Женский. О, қарасыңдар ошо мужской ма? Женский апарағаннан кейін жегенмен как деп отырған. Мен ағама беріп келіп отырады да, келіңіз аға. Аға, берек сізге болсын. Өте соны отырасыз да, жана концерт башталғандан бері жүріп отырасыз. Өміріңіз uzun болсын. Келгесіздер, жақын белектермен мына жерде бір ағамдар отырады. Şu ағамдардағы белек берейін. Келіңіз аға, өміріңіз uzun болсын. Қайсы жақта боласыз? Атбек амал. Садар боласыз. Болжалға, баттерде. Аминан сады ғой. Келіңіз аға. Ömrümüz bizim olsun. Arı mısın da? Arı mısın? Söz sesi size şanlı ortasına olsun. Söz sesi. Gelin sıradan izlemeye tabi olun. Şanlılar güzeller. I'll
Жолдоштор тобунун жетекчиси Эркин ага чоң рахмат ага. Чыгармачылыкка ийгилик. Ушунуңуздардан жазганыңыздар, жакшылыктардан жолуккан жаман.